Ngisendlini yomfana thina ke i-straight eyinokhiye ngifikile angishongo ngizomsurprise umfana. Anyway ngikhulelwe ingane yomfana ke. Sengiphekile kuhle kuclean endlini afike kumfana angene yabona sengiyimama eligqoke ilingerie ngilindele ibabazi laphayana. Phela ukuthi ngikhulelwe akusho ukuthi ngeke mina ngikwazi ukuthi ngibe sexy for indoda yami. Wathi umfana ngangena ngicela ukunitshela ukuthi nganconywa umfana wavelane wangibhozomela wakhwela wadilika phezukwami. Sesiyexabana ke manje umfana ungibuza ukuthi mina bengingasho ngani ukuthi ngidla ama-ARVs. Ngithi mina phela ngabona wena ungalisebenzisa ijazi lomkhwenyana. Kule insuku if umuntu engalifaki ijazi lomkhwenyana kusho ukuthi use right vele already usenayo i-HIV. Wena waba irresponsible. Anyway nami ngathola sengikhulele ukuthi cha nginalesifo lesi. So nje into yakhona vele nje nawe umina nawe sobabili sephutheni iphutha nje ungalilahleli kumina. Cela ukuntshela ukuthi ngagoduka ngikhala inyembezi ngoba umfana nje wevela newakuqondisa ukuthi yena akabona ukuthi uzoqhubeka enzeni nomuntu wamthelela nge-HIV sekuphelile phakathi kwami naye. Usho lapho nje ngingenela enyangeni yesi9 ngikhulelwe athi sekuphelile phakathi kwami naye. Mengifike ekhaya bafethu ngiyakhala ke manje ngiyakhala ukuthi indoda ingidampile ngikhulelwe sengingenele enyangeni yesi9 uyangiduduza uanti wami. Okay sho ukuthi mina ngihlala noanti ke uanti akangizali futhi akahlobene kakhulu nami sihlobe sekudeni kodwa nje wangithatha wathi because yena akanabo abantwana uhlala yedwa wangikhulisa after mina ngishonelwe uma wami. Uanti uyangitshela ukuthi kahle kahle wena uyakumhuqa kaSikhotheno nje ushiye ekhaya kini kunekhaya lihle kanje impilo ifudumele uyothandana nje umhuqa wendoda nje engakufanele. Phuma kulondoda uzala umntwana uyikhulisela umntwana mina umntwana ngizomnakekela ukhohlwe lo Sikhotheno umhuqa wakho. Bafethu ngiyakhala because ngiyamthanda mina ubafana yabona umhuqa yena bandla ngifuna ungasho umhuqa yena uyangithatha ngise one bedroom wakhe sipheka lana sigeza lana yonke into lana kodwa ngitshela ukuthi uthando alihambi ngemali uthanda alihambi ukuthi uhlale ema-suburbs. Ngihambe ke manje ngiya ekamereni lami uanti uthe angihambe ngiyolala ngehlisa umoya. Mengifika ekamereni ngathi othi ngeke ngithandaze mhlawumbe ukuthandaza kuyopholisa umoya wami. Hayi bafethu ngithi ngiyathandaza ngizwe ukuthi hayi cha inhlungu lezi ezingiphathayo kanti bafethu ngiyasikwa ke manje kuyacaca ukuthi manje ngiyateta bengaka expect ukuthi mhlawumbe isikhathi sami sokuteta lesi. Nginitshele ke bafethu after sengitetile ingane sengibuyelile endlini yavela neyadlula emhlabeni. Cela ukuntshela ke ubaba omncane owudado owumfowabo kababa wafika ingane wayithatha ingane wayithatha ngeveni wathi iyongcatshwa emakhaya because kuzoba nezindleko eziningi if manje kuya komakhazeni nani in uanti akekho ngisho nokuba khona endlini kwenzakala lento useyafonelwa mase uyafika hayi umndeni wami usuyasho ukuthi isidumbu yesithathu uyosingcwaba khona nje kothi kusa sibe sesingcwatshiwe isidumbu salandwe ebusuku. Sifike ke isidumbu emakhaya singcwatshwa. Ake ngicela ukuntshela ke after that umalume useyakhuluma nami uyangitshela ukuthi ngoba i-death certificate ayenziwanga benze ngamasibomu ukuthi ngikwazi ukuthola imali eqolo ngikwazi ukuthi ngiclaim ukuthi ngikwazi ukubhalisa iqolo ngibe nemali eqolo ngikwazi ukuthi ngiyithengele ama-cosmetics ngingadependeli ku-anti ngayo yonke into because umuntu awusoze wamtrust ngelinye ilanga umuntu uyoshintsha ngelinye ilanga umuntu uyojika. After umngcwabo ngahlala kancane emakhaya ngifuna ukupholisa ikhanda. Okubhlungu ke bafethu ukuthi emva kweminyaka u14 uanti washona emva kweminyaka u14 kade ngishonelwe umntwana. Washona uanti kwatholakala ukuthi yonke into yakhe uyishiye ngami. Ngathi mangabe ngithi ngiyakoclaima izinto zakhe kwafike kwatholakala ukuthi kuthiwa uanti uthe yonke into ayonayo uyishiyela mina nezingane zami kuzomele kubalwe ukuthi kunezingane ezingaki. Bangitshele laphayana bathi kwisystem kuvela ukuthi unengane eyodwa ina 14 years sizocela ukuthi uhambe uyolanda lo ngane leyo ubuye nayo ngoba izinto zakhona zizohlukaniselwana 50-50 phakathi kwakho nengane leyo. Jess Maria ma into engizoyithini ke mina leyo because ingane ayikho
Anginayo leyo ngane leyo ekuthiwa kumele ngiyilethe, bekuyisipoki nje engisikolelayo esasa. Nasi isipoki sesongivimbela kumcebo wami. Cela ukunitshela-ke ngixakekile-ke kusenjalo, ngiyacabanga ukuthi into engizoyithini. Ngihambe ngiyohlangana phela naye-ke ubaba omncane. Ayi ubaba omncane angitshela ukuthi lalela la ndodakazi yami, ngu-farm boy impela kodwa nje nginamaqhinga, nginama-tricks amaningi kabi. Kunomunye umuntu engimaziyo kuwumuntu wokufika la eSouth Africa ongahleli ngokusemthethweni, unengane elingana ncamashini, engane yakhe na-14 years. Kunganjani siyithathe leyo ngane sithi isitifiketi sengane yakho lephilayo, sithi isitifiketi sayo, and then sizobe sesiyayisiza simncenge umama sithi sizomsiza ngokuthi simshayele i-ID yale South Africa, ingane ibe yi-citizen. Sisho ukuthi izalwa umama wase-South Africa nobaba owangaphandle kwase-South Africa. You understand? Shukuthi wena ndodakazi sizothi wena wakhuleliswa yilo muntu wokufika kodwa ingane eyakho. Umalume angitshele athi khulileka ngoba ngiyazi ukuthi enye imali bazothi bazoyibeka up until ingane ibe na 18 or ingane ibe na 21. Ngineplan futhi lokuthi lo mali leyo uyidle ngoba lengane once iyaphaphama yasta yadlula 18 years izobe sifuna ukuqumba phansi izoklema lo mali. Nginecebo lokuthi ungenze njani. Wena uzothola abantu abasebenza ezikoleni ezibizayo, ikoleni ezibizayo ukwazi ukuthi uthi ingane ithola imfundo engcono lekhokha khona 80,000 ngonyaka. Uhambe uyoclaima lapho, uhambe uyofaka lutho ucela bakhokhele lo mali, kanti wena lo mali leyo awukhokhelwa yona. Imali leyo wena uyoyidlela ingane ayikofunda. Uyohleza ubhala ukuthi yenza ama-sports, yenza oma-maths Olympics, yenza ini, uhambe uyocela lo mali ukuthi ingane iyayidinga, ushaye i-application, imali uyithole. Imali iziphele ithi bhuqe, wenza njalo nje. Family, ngicela ukunikhumbuza before siqede istory sethu ukuthi njalo ngomhla ka-23 ziyakhala, ziyasha ngomhla ka-23. Ungasali ngaphandle, usaleleni ungakayithengi imovie yethu ethi Christmas Intruders with the Zulu Sisters. Ukuze uthole imovie yethu, nanka ama-banking details wethu escreenini. Enza i-payment ka-35 imovie kahle kahle yu-50 but there is a company esixhasile yathi izokhokhela each and everyone abantu abangaphansi kwa-2,000 u-15 so 2,000 ama-sales asakawuhlanganisi. So make sure ukuthi you grab this opportunity family, uthenge imovie yethu masuya enjoya nawe njengabantu bonke ngomhla ka-23 because I promise you ishisa be. Mase kuthi okunye family, ngicela ningakhohlwa ukuthi on our YouTube channel ziyakhala right now. Kune series entsha engi-uploadile, uploade episode 3 series ithi ngabulala ubaba wami. It's a series about mafia family, ifamily yama mafia nje ehlezi ilwa iseyinkingeni ngaso sonke isikhathi. So just go there and watch, usubscribe, share and comment. Ake family, icebo likamalume lasebenza kodwa inkinga iqale la ekutheni mangabe ingane isina 18 years. Umama walengane wangitshela ingane ibihlala noma wayo, bingasondeli sho nokusondela emzini wami kodwa bifika izovakasha yabona, ngoba mabina 16 years ngayishayela i-ID. Uma waya lo mntana angitshela ukuthi hayi usagoduka uyezimu, uzocela ukuthi ingane ihlale kancane la kumina. Uzoyithatha mangabe ebuya. Hayi futhi ngingabi nankinga because naloso sikhathi benginomntwana omncane, ngithi hayi ayingadela umntwana omncane. La eqala khona inkinga ke ingane mangabe isina 18 isithena 19 years. Ingane isifikile ayisafocus egadeni ingane yami, isithanda amadoda ngalendlela i-up and down. Uma wayo angazi wafika waba nenkinga ye-passport noma wafika waba nenkinga yani yezimu wabambezeleka. Ngimtshele ngithi lalela lana mntanami, ngizokunikeza imali ogoduka uthi uhambe uyojoyina uma wakhe ezimu because imali because wena unabo ubuzwe bangalana nakhona futhi ngale ubaba wakho uyavela ku-ID yakho uthi ubaba wakho wangale. Sho ukuthi uyakwazi ukuhlala ngala futhi uyakwazi ukuhlala ngale. Ngizokunika imali yakho ugoduka uyekini uyojoyina uma wakhe ezimu because mina usungixakile ngalendlela osanda ngayo amadoda. La engayiganda khona ke, la engayimosha khona, ngamosha ngalenkathi ngixosha lengane because ingane iyavela neyabuya nje yathi ifuna ngokwayo, izofuna u50% wayo yomuzi. Iyazi ukuthi imali ayisekho sengayidla yonke kodwa ifuna u50% wayo womuzi. Icela ukuthi umuzi udayiswe ithole ongokwayo. Wena umina ukulesimo ukule situation
ubungenze njani? Ungaqasha inkabi uyibulala ingane? Ungenze njani? Because ingane nje impela yayi serious ifuna la eyayi imali, ifuna 50% wayo wemali. Ungenze njani? Ungenze njani because wena phela you lied wathi ingane yakho le ni commit crime nalengane le. Ungenze njani? Ungayibulala? Ungaphuma kanjani kulesimo lesi engikusona? Please comment down below. Ningakhohlwa ukuthi nihambe niye on our YouTube channel nifike nibuke iseries yethu ebizwa kuthiwa ngabulala ubaba. Niphinde futhi family ningakhohlwa ukuthi nithenge imovie yethu ngoba ngomhla 23 ziyakhala sesimemezelo kokugcina. Ngiyanthanda kakhulu ke family iyolala ibonene itorini elandelayo. Buzz SA to all social media platforms. Sinthanda kakhulu.